good morning, Nyoranga. This is the new month, by the way. November, it's knocking in a good way. Nande Nyoranga mwancho, muligire ni oleo tatakara tukurumia Gatembe Radio 102.7 kiungane kia mwamuguse. Karibu sana ya Monday Sports ime ya Tanzania. Sijui leo itakuwa ni ite sikukuu ama vipi. Kiagera magega yomo subati Samia Suluhu Hassan gotangaswa koba umura yomo chore yurete chikura 98%. Abantu 32 million voters akaira 31 million voters okoranga ababande guseba abaganete walikuwa wengi ni kama waligawanya kura 200 300 eyo yerengo yome ya Tanzania in short nyoranga anime ya Monday Sports twachakire ncherenge yakabesa gaiga kaira engoyo imeyenseli ya Tanzania tiche tukoba ageko genderera engoye kaba postponed yemagega yechibura buruchinyinga kwene kigwa ime ya Tanzania Litko lya rero nigo agochigwa pishwa sego tangaswa gose kwegwa egutwa yokogendera kuraense ya Tanzania asintunda ya kabere magega yere kuire kiroge kyosukugwe kiroge kyo magega yo kabere umuraywense yo Pombe Magufuli gosire buge mabwa ye chinga kirene cha corona go omaite automatically muna lichi kugose katiba gotabana na Kenya the governor was a president ekroyo mobaka mubasukana siri mu mabwaye omokonyo eniga kwirekerogo automatically go Samia Suluhu Hassan nigo rero arachi korarigwa koba murayo bene bwenseri ya Tanzania ime ya Dodoma and for the first time sherehe gego chikokorekana ase a military camp na tigambaro kenga abananchi odeta yo bwanchiro go ikororo watu wamecomplain sana aikero kule koro sema kitu na kufurahisha anena bachaba gosoli ngwaro cha basanigari walileta zao mbili wakona weekend yiga chinsabo chinyinga niko chaba chigo sariwe gorero ku Tanzania ntobwati exclusive nena batinyura nga ense ya Tanzania usechitimu kurumi ya Tanzania na chichitimu cha setri history ase amamirano na ya CAF Confederation Cup na yemagega yechitimu enye kukwanira Simba SC Singida Black Stars na bayige team ya Yanga SC ngati chitimu chiriboniga na Azam ngati chitimu chiriboniga chaskiribosho gosua asama amamirano na ya CAF Confederation Cup for the first time in history. 4 teams from one country. Inapendeza sana. Iyo korokinga engo yeme yense ya Tanzania nigo egendreto kukina sibirengo bire byegoro kegima igaiga. Igorero gago tangaso probably weekend yego sego check over the weekend this weekend chingo yo chirinche bechikwiraniruwa imeyense ya Tanzania. Karibu sana mwanchomo rigereria Ogatembe Television Network no mwanchomo tigereria Ogatembe Radio 102.7 kiungane kya mamusi ensemejega ya Monday Sports inyoranga litkerigane Jumatatu umutinyino yikomi inalimo aborokuwa abe kraskeri egose aborokuwa ba form 4 tokubronga candidates ngo ikaransira bare amatema bari tukuriya rero congratulations ego cyase skuru chonse pe anena mono kirina eterete buna bono skuru eli ya Kiaga Tumaini Boys High School St Joseph's Bobaracho na boigo Itumbe High School engati skuru kirina so metalia na rengo mokorobi tombwata ngana so skuru chinyinge na rengo mokorobi Kiaga Tumaini magano grade defender gari sengenjana kagosiri nsemelia maga number 5 mgongoni kana na renge tumbe na renge number 6 mgongoni kweni kama ngano sinigari bija zaidi korende etwabo katole no mogogo sana kuri miyense ya Kenya neye magega ime ya mwancho muligero no motigali ime ya New York Marathon mamnyoko nabo by the way ili swali rero lya benenda chigwetere nsemelia Facebook kwase bali baturigerete bonse orochenere buya Eliud Kipchoge agendere kominyoka inyorange twamurukanga the goat magega yogo set chi record chinyinge sana akaminyoka sana marathon ya last nigambe to goshiki aku give up Olympic bono iga ime ya New York ekera to kuonera obotuko obwogo kira rero ekero abagosori bande bahorogetie go sekera banianchokie byata tigano ko nianchoka gori wonkorogo ekera banianchokie byata banyara tuko bako nianchoka kiandage 10 na koleta matunda amayeme yensi ya Kenya kuonera the goat Eliud Kipchoge igakoreta se namba ya 15 na 5 na kabere namba 17
ebirangara ribia ubuna yaboniga omurigeri turigeti kwitara ime ya Gatembe Television asese bigani ya Monday Sports. And do you feel like oyoiga okuruganera Eliud Kipchoge na bwene tukogendera kuminyoka etari nchire ya moyo gusali record yiko nya setiri record ingame yensi ya Kenya na kuba among the legends abuba set record chingi ya imiyensi ya Kenya gose agendera kona gotema na bankyo kende bura mukire buya wetene semeni ya Gatembe TV page no turegali live omanchumo oligereria ganda galbeke comment ya semeni ya commenting section na bwigo wetene SMS line ye nsemeyi ga yetibiga gana bukubeka SMS ya sobango zaidi wetene 0741583878 inyora chakana hashtag Monday Sports hashtag with the crown hashtag Gatembe TV nagiriria mangano cia kunyara ko bya Kigma ime ya New York Marathon obutukubugo kera rero ensemo ye marathon y'abasubati kuru Kenya nigo wasetitia recording ya kabisa Yomakanyore gold, bronze, pamoja ne silver. Tuko chakira ensemo y'abasubati ni kumusubati Helen Obiri. Omwana mweliro ba botambeli sese niriye mbure ko tubune tagete murakero chabuno tagete ndagere ikire bune tagete. Musubati Helen Obiri. Nego asetete the new record asensemeri ya New York Marathon. Yemagega yokumnyoka chinsa ibere chitageka 19 sekondi 50 neya mo 2 hours 19 minutes and 51 seconds. Igo akalikia a record enya asensemo ya yokumnyoka. Inyora ngabona the history continue repeating. The history continue being recorded. Eno musubati yigo kurukunga nere Helen Obiri asensemeria ne ya New York Marathon. Igo congratulations our lady. Ena no musubati nyuranga bone anawakilisha Kenya, East Africa. Anena mono eniga kuwakilisha Egesaku Kyomogusi. At the same time ensemeli inambane ya kabere oyorete silver eniga kurukungano nere umusubati lodeki oinero nyari tukunia nchoka asim chinsebere naboigo n'umusubati Chepkirui namba 3 nere akanyara kwenyorera bronze igo Kenya kaira number 1 number 2 number 3 nyarabuno botambe ekartoko swensemeyiga ne eyama minyoko use Olympics Kenya inawakilisha sana. Lakini toko suwa asensemo yenkoyo same abasubati kuruime yensi ya Kenya wameanza kuwakilisha sana. Nyoranga Harambee Starlets nabo basubati abatanga niboniga agosina nabo basubati boniga babere qualified asama miranio na ya by the way AFCON y'abasubati abitokuruka abasubati kuruime yensi ya Kenya. Semo yabasaemba tema sana lakini sijui itakuwa vipi this time round. Will they manage? Oma tekra mogo state tournament konyora muri eli omu advantage. Itakuwaje? Abasubati baka consider morongo se ebai chaira mono baka batebirenga bono ba matire datiga imoke igoronya no komnyokonya no mupira bake. Kombere ngabasubati nensemo yabagaka akoyego sabasai abasubati bagani tokokora biya. Toko sensemo yiga ne yabasacha ime ya New York Marathon niga kurukonganere Amos Kipruto neranya alitukoira silver tokasuke semende niga kurukunga Montao akabana namba ibere nyiranga last Montao nero betena mbeyemo na Koril akaira enamba ya gatatu igo ensemeria New York Marathon nigo abasubati bakorete ensemo yabo nabagaka bagakora ensemo yabo sabase bagakora ensemo yabo korende the good Kipchoge agakorera namba 15 na ibere koro ensemo yao igoro chenga is the high time Eliud Kipchoge ahang boots aswe none nseme yiga ya mangana ye federation anyari kurigiria nga na kichingo yo chigendrete gose anyari ko bagako gendera na kurwana inchirenga bune iyo na kona korenta amachibu atari amaya kada twarure nseme yiga mwanchu murigiria nseme yiga yo komnyoka inyoraga bunkuru chinsamo chirine chia New York meyenseri ne ya America ntegete ngolente ime yeliro bali yagusiga iga ntegete turachakira chingo yo cyane tukogosorwa over the weekend inyoro ime yega sero kya Gusi Stadium ntobwa de chingo yo nandi chitimu kurugusi cyonse nchago soreti kurende tukuchakira kuno nsemo elia ne ya Division 1 nsemo ne ya Division 1 by the way team ya Gucha Youth nigo yoroga tiego solingi sana timu ya Gucha Youth kurwa siliro bali yagusini go yoroga tiego solingi sana ne yemaga ye timu ya Gucha Youth kuruchi nsomo chirine cha Gucha yekorete timu ya Viga Sportive ime yeche nsomo chirine cha Bungoma nigo yekorete timu ya Viga Sportive ime yeche nsomo chirine cha Bungoma egole yamo asiliga na lisagero eyiboni genye begete namba ibire SMS yigane ya Division 1 Central Zone C Group A waigo team togo soime ya Division 1 waigo
timu ya TBM Health ikanyikora na Petet chigori bere ase ya mwakere timu ya Hillside yanyikorete Webuye Sportive egorie masiri na Liesagero ntubwate timu ya Kona Rangers ikanyikore timu ya Bondo United chigori sato asiri na Liesagero timu ya Master ikanyikore timu ya Muhoroni Youth chigori sato asebere timu ya Mfalme FC yanyikorete timu ya Zo FC chigori sano nemo ase eyemo inensemeria mwanchumo tikirine ya Division 1 chingo charing over the weekend wikiraboniga team ya Agucha Stars nigo yabirige kogosori by the way chigosori bere nande yanyara kobage kubwa Chionsi ise koba ngetimu yiga ya Agucha yote asenseme yiga ya Division 1 Central Zone C yanyara koba ababuya senseme yo nigo timu yiga boniga era chigusukana goswa National Super League ego ekorokinga kurgusi somehow talent wise imeanza kukua considered sana. Toko suenseme yiga ne ya Maran Sub County playoff sharing over the weekend. Timu yiga ne yeronge nigo yikoritu na Nyagesenda ime ya Maran Stadium nigo yikoritu na Nyagesenda ime ya Maran Stadium chigori chiarenge ibere asiliga na Liesagero ikirete timu ya Nyagesenda gusukabosia senseme ne ya playoffs ichicharinge litko liaigoro ige timu ya Agucha Youth nseme yiga ne ya Division 1 Central Zone C nseme ya Group A niga gokoribu ya inyoranga Group B timu chinyenge chiro chikoro nseme ya Western so ndio maana tuliteremka hiyo pande na sisi tukateremka tukasema turudi nyumbani na mna hiyo vile wanataka tukarudi na ushindi wetu vile tulikuwa tunataka sisi wenyewe toko suka abosio tosuenseme yiga ne ya National Super League ensemo y'abasubati naho tenga kurugutsi ni gotoba chitimu chingi nyiranga litikolia timu ya Lowland Starlets singo soregeti ngoyo yabwate the last weekend timu y'abasubati ya Lowland Starlets iyo kogosoria sen National Super League ensemo ne y'abasubati niko yikoletune timu ya Iron Ladies chigorinye aseye molerongo soregeti tunaombea mema sana meyeri Goma Grounds wapate ushindi wao wa kwanza iyo rabaye moral asenge kurugushiboni gachitimu chire nsemo ya National Super League ensemo yigane yaba subati ngati ye timu yiga ne ya Shabana Starlets ne timu yiga ya Lowland Starlets niga godu chinsemo chirine chiri Goma egotoka ime ya Nyamira County timu ya Shabana Starlets yaba subati nigo yanyikorete timu ya Gene Queens chigorinye aseliga na Liesagero nibachetegari Eldoret wakavuna ushindi kirabo murabagu cha Youth na barubana ngichisamo jine cha Bungoma wakavuna ushindi ikiraboni ge timu ya Shabana Starlets nikibwatereta senamba ya kabre senseme yo ne ya National Super League sabanya basubati kire timu ya Gene FC yani kire timu ya The Iron Ladies na rekoro chinsamo jine cha Bungoma mate ibwaterete asinambe ya mukurende timu ya Lowland Starlets iko pale chini kishinda leo itakuwa inapanda kidogo ina nsemeri ye chingo jiri cy'abasubati anana makuru waseliro bari yagusina ndekero mwigura abana bayigana bari ground iga nena mono sokia sobonge bae support ekero moko bae support they feel they are supported too kwa nyoranga atabidi wanazidi kutia kwa nguvu tena zaidi ekero tokutigara nseme yone y'abasubati chingo cyarenga over the weekend nabaye gonto bwate Premier League kuru nsemeri ne y'abasubati FKF Women's Premier League chiago soletigwe timu nera y'abasubati gochaye ikora abantu sana bakayango sanga mopira kion tactics bagutumika timu y'abasubati ya Kenya Police Bullets nigo yanyikorete timu ya Gideon Starlets chigori isano ne masiliga na Liesagero ekere timu ya Kayole Starlets yanyikorete timu ya Kisumu All Stars chigori bere asiliga na Liesagero timu ya ZHS Sparks kanyikore timu egaikorwa gori masiriga na Liesagero ne timu ya Ulinzi Stars kire timu ya Kibera Soccer Women banchanete ne timu ya Trinity Starlets asogotanyonsania bakarwa makari yeriga na Liesagera seliga na ne Liesagere nkoye yagosoretugwe elitukuri arenge ne elia ejumamosi wiye sana ige korokinga boni gwikira boni timu ya Kenya Police Bullets ngati ye chitimu chiri chitangene asobonyangongo bune Premier League yiga ne y'abasubati togoswa asobonyangongo bwa National Super League nseme yiga ne y'abasacha litukori Jumamosi timu ya Muli Children Family go yagosoretina Kibera Black Stars Youth gose Kibera Black Stars enseme ya National Super League bone togona gosuka igoro
linde toswa sensemiri Premier League yasenda chikumulekera sana nande nimbwata musole mange ngoboli gaiga boigo nichigwetera comment chage nsemeri ne ya commenting section ontabye karo kurigereria nsemeri ya Sport Pesa League gwikira boni ga ego soli gendete koroki chitimu kuru anena mone timu iga ya Shabana ningi yeru yango koko kire go sekero kinde nigo ego finya kidogo inakufurahisha ama saa zingine inakunyonga kidogo timu ya Luanda Villa nigo yekole tune timu ya Viga United ego ya masiliga na liesagero kre timu ya MCF yekole tu chigoli bere asiliga na liesagero ne timu ya Kibera Black Stars Luanda Villa ega ikoro ne timu ya Viga United ego ya masiliga na liesagero Nzoia Sugar na Mombasa United ase omugosoli ne Maya Onchiri akogosoli ya uyurwete assist nigo chenchanete chikanyonsa ni chigoli bere asibire ekre timu ya 3K FC na Mwatatu United charwete makali egoli yamo aseyamo team ya Fortune Sacco eyo yache timu ya Stadio de la Gusi for the first time Egucha Stars FC ya soira somenyangono wa National Super League timu yeganya atware bina bitari bike by the way timu yeganya atwara gukurana gutari ogoke timu yeganya atware segie taringe yo kwironera elinde gutirana goswa asobunyangongo boigano bwa National Super League eye magega yego tebekana nga abagosori bari batanchira imbabege tuwa segeti karabagosori abaiga babege tuwa segeti kuruga bo bakareta liberera kidogo ekinage kabe kugali asekyo mugeline ge federation ekinekyo gekaba gekurwanererwa kirekinekyo kyarwanererwa etimu yega ane ya Gocha Stars baganchirwa bagaswa asenseme yega yeri inyoranga aboniga etimu ya Gocha Stars engoye ntangani yago solete nigo yanyi Kolite Viga United chigoli isato chigoli bere aseyamo ekairana asingo yo ya kabere bakarwa makali yegoli yamo aseyamo boniga nigo yago solete timu ya Fortune Sacco nigo Fortune Sacco yenye Kolite chigoli isato asibire engoye yega nigo yali ngeme ya Stadio de la Gusi litukeliga liarenge ne litukoligoro Jumapili abati hotelia bangemba getegetigari by the way nandi nyoranga get collection yabo was amazing for the first game annual 100,100 Kenya shillings and semeline ya get collection kibese chiaringe chingi nandi kibese kiraba sugume boni gano konyorekera bakonde chingo yo chesiko banyalire konyora obubibole obuya etimu yega ya Fortune Sacco magega ye timu ya Gocha Stars kubeke goli yabugwetera senchira iye penalty no mogosori Vincent Nyabuto oyugwekera boniga utangene asenseme yo kubeka chigoli nigo abegete chigoli sato nige timu ya Fortune Sacco yanyanyere kubeka chigoli kabeka egoli ya kabere ekabeke egoli entangani kuruga bwa sobwa nga senchire liyo kwagagia kabeka egoli ya kabere bakabeke egoli ya gatatu chitageka 50 ne moni chitageka ibere chitageka 53 ne kyanda gaiga timu yega ya Gocha Stars wabegete egoli ya kabere umupira ka 2-1 korende chi opportunity ne chinyinga batugutete kero kuri kuri nsemo yawo na bari baswete getigari bari boniga bandi gutete nsemo yega ya Facebook live ekero kurigereria roche timu yega ya Gocha Stars gwikira boniga what are they lacking inyorange coach babwate is the most experienced coach oberega coach timu chinyinga sana ochakire timu ne ya Muli Children's Family no arengene former player ya Shabana FC nere oimugetie timu ya Shabana ekaru asensemeri ne ya Division 1 egaswa National Super League kuruga bwegatira direct egaswa nsemeyiga ne ye Premier League nabo ataboniga bagosoli the former players bakagosoli Shabana bunabona Nyabuto ntatano wale gari pamoja na one of the defenders anaitwa Collins yuko pale ngiro chibabwa netoko koreki ya elende kwenekinga machibwa bongo barama ya sensemeyiga ne ya National Super League hiyo korokenga boni gego naro chinga no sales matisheti zilinunuliwa sana ukiona milioni imepiga Gocha Youth FC ne magega yokonga omwese weekend mete weekend ko bentambe sana kero Manchester tabweti oira nonyore Shabana tebweti rochi nande Gocha Stars imba ikoletro kinu Gocha Youth mbabwete bono omwese kerora sayo igokora so asesemeri omweso ore umuye kabisa gaiga egosoli yale ngenge kabisa egosoli tume ya Gusu Stadium obolende boyse ne bwena gatugwe obatwerero boyse ne bwena gatugwe nabati hotel mbaje da sobonge zaidi ekarogoli no get collection was amazing just 100,000 Kenya shillings nechibesa chingo ya but all the best ekyagaboniga chingo yo cyabo isato wa bwire ya mo barure dre ya mono maga yo kwegura kari karwara ngeme ya Ruaraka Grounds ya Nairobi
Kolene karobaira nete home ground na intu twarenge twabwa tobote bolibo koranga timu ya nyumbani inashinda, but yote ilishindikana. Hawakushinda, walishindwa. Ekere timu ya Equity Bank yanye kolete Migori Youth chigori sato ase ibere iboniga erentete tobautie nene asubunyangongo boiga no obwa FKF National Super League obwa betebo kogosorwa over the weekend. Iko chingo yo chinde nchikoba chikurenerwa this week, tuligelinga mambo itakuwa vipi kutoka pande zote. Inyuranga boniga ekaroto kuligeli magaye timu yiga ya Migori Youth goitwa timu ya Equity Bank niko boniga ya tire tegoro sana yabwate chipoint yitiga chiarengeni sano bakamenta isato bagenda isano na isato. Iko bone bakorwana ne timu ya Mofa ne timu yiga ne ya 3K FC ne romagega yokobwa kagera chipointi 10 no etene nabwa Naivas chingo chinde njigo sori gweli tukeligane elia rero ego gwikira boni getebo na betene ne lakini Migori Youth no nyongerete igora lia ne chipointi 13 kabwati wana Mombasa United iyo bwate chipointi 13 Naivas FC no eregabwo ne chipointi 10 ne timu yega ya Goche Stars ni getigaleta senambe yegane ya 12 ne chipointi chire inye. Ichine chingo charengo over the weekend kuro nsemeli ne ya FKF National Super League echio chabete chiko gosoligwa kuri chinsemo ichinde chiko soligwa litukirigane elia rero ilinde kwene kianga table standout na kigo chikoba kigo tenena kurugabwo krato arure nseme ya National Super League igotwa kuri chingo yo chibono kuri nsemeli ya basubati ne nseme yiga ane yabamura abo bakogosoli nseme ya National Super League toswe boniga sobunyangongo bonene ubugwe kiraboniga abatyotere bashabana. By the way abatyotere bashabana barorekanire ngambarago kiwa nenjera shabana ekobage gwako mupiro inyuranga shabana yaberege kogosolia chigosoli the last 4 games ndagete analysis karutogo swense mejega omwanchumo ligerelia no motelio Getembe FM 102.7 kiungane kema musina Getembe TV we transfer moje TV sense ya Facebook live inyuranga shabana FC last 4 games isato chabere home game. Game tangani igobabwa tene timu ya Posta Rangers yure nsebora ibwa Sampamzo Molo shabana gaikuru chigo libere aseyemo imeyege serukia Gusi Stadium bagacha engoyo ya kabere ni gobabwa te Mathare United mogosoli tuone tigo chiali nere agatobete sindani agatotenga tatakete kuru Mathare ali tigara abero agatobete sindani atotegendaka egakwegoria yemo asirige na liesagero. Egosoli ya gatatu ne ya gosoli gwobwango iga imeyege serukia Gusi Stadium ne timu ya AFC Leopards no nyamage gaje timu ya Shabana kubeke goli ya chitageka chama pema timu yega nigo ya kongonte twe ne timu ya FC Leopards chigo libere aseyamo. Last game yaringe imeyege serukia Kasarani Stadium imeyomo chiyo Nairobi Shabana FC nigo yariganitiwe ne timu ya Kariobangi Sharks inyura boniga chikoche chibere. By the way egoli nerali ya nyonsi wano mogosori Austin Odongo eyo yaletire liberera sana, wengi wamepitia pale online ne posti yali yaletire liberera sana about tabanga golili ya rank offside ekarukuri from the ankle of somebody who knows football mupiro korutu chances chiko to offside yo kanyaranga echirense na Austin Odongo ni ako ametoka sana. Wengi wamesema inyuranga abakochi abagana bacho ruboni gaba uchikoraige koskerikia Arambe Stars under 17 abacho sensema ili ya mambrani ya CAF Confederation AFCON qualification kuru group stages eyo igongo kwacha updating na kira chikoba ngo sina kiariganirie kiagara timu ya Kenya under 17 Sam sorry not Sam Pamzomoro oyo kurukunga nere Peter Okidi oyo coach we timu yigane ya Shabana FC ngati yabali bachorire bachikoba ase bench go sensemeli yokora timu eyo nigara chikoba mokonyi bwe coach ya Kariobangi Sharks oyora chigotenenera timu eyo ya under 17 bune coach Peter Okidi nigara chikoba assistant coach weekend yejiga ebabwate chinkoyo kose weekend yejiga nigo baiga babere time ya Kasarani Stadium imeyomo chorio Nairobi asiba so tema karuma kaliyo utanyonsania liga na liesagera liga na liesagero bange batebere ngokoro mupiro yo gani go fixire asa bali vegeta sikitiko sibali bali gritimo mupiro yo gagwetera semi mitandao mbalimbali. Ukiangalia kutoka pande yako unaona hii game ilikuwa vipi? Nigo yarenge fixed gose ne game ye chogete nchira ye chogete kagara gwe kiraboniga emipira ene inaro Shabana magayo kubwe emipira ya beme tangani etatu
nigo boni gaja ituru mipira etatu na kurwe draw aso mupira oyomo bagosori mbali bali sikona rocho mugosori Brian Michira Migiro mtu alimrekodi alikuwa anatazama mechi mahali alikuwa analia sana ni kama hakufurahia matokeo boy gonyorongo mo captain nigakurukonga George Onyango Dizo nere nigabwa turuguma igo nero obelire isiko nero no wali siko pamoja no mugosori kurukunga nero mukaya era abwa turuguma bagosori abayiga batatu na bagosori bali tokurukanga the pillar of the team na benga boniga Chelsea mugosori kaisida to injury Manchester Bruno Fernandes to injury go sebuna boniga mugosori Rodri abwa turuguma unapata kuna utamu ionekane katika football igo abantu abange sana bateberenge coach sometimes match fixing ego korekana at the same time batebanga technical bench enchira coach ego kora substitution nere talikogoki batebanga players chingubona jodanga players yabatara konywe ngeria so who is who litukolia lero mugeni nabo atega gagati abageni bale asensemeri ya technical bench yiga ne ya shabana nabo ntogoswaga igakorende Wachete ngoyo chinsemo chirine cha Viga so alichelewa kidogo na ange manage hiyo ni kati ya zile mambo tungezungumzia but renda ijeishia hapo kiagara next ni najua wako nyumbani na anyo waliriba gaike gaiga elinde tumurekere korwe ensemeyo tuligiringa ingigeko gere timu yega magega yogo chaka koroki gosoli erengi ya kabisa gaiga goikera boni getraba ge koroki gosoli erengi yabuna yabete kigo chaka Nyoranga Shabana goikera boni gaya berege kogosoli chigosoli almost 7 games yabwire sato yarure chidro ase chigosoli bere yarure draw eyemo na boyigo yitiru chigosoli isato 7 games chigosoli chirengo of the weekend enseme yegane ya Sport Pesa League chitimu nchi yakurura netegeti bagasigikania isege kabentindi kile timu kanyarobo buyibole obwaye Shabana na Bank Sharks chiganchana sogotanyo sania makali yeligana liesegera seligana liesegero Nairobi United magaga yoko roki gosolingia sama mranona ya CAF Confederation Cup kurwa sensemeliane ya Tunisia ekarwa gosoline timu ya El Sportif de Tunis imeyenseri ya Tunisia bakaruma kaliyechi golibere a sevre enchira yech penalty bakarwa 7-6 omugosori Brian Magare M17 ngati abagosori bali bagete chi penalty bakabwa abagosori basogere kurusha bana iskali sijui wanendanga na asira ne mayo nchiro Mombasa laiti atindiete nyabuto korugucha stars atindiete bono mugosori ondeni gakurukonga nere Brian Magare M17 nditko liye weekend nigo baroche ebisase nebigwankwa nechingena ngeni bakarora neli tatuli neli rumbe baikole tunetumia ya Sofapaka batoto ba Mungu bao 3 kwa nunge 3 bila jibu yani ogwa kutatu Kav timu ya Mara Sugar na Bandari FC imeyega sarone kwa Wendo Green Stadium abaganchana sokotanyonsania makalieli na lisagera seli na lisagero AFC Leopards batoto ba Mungu wao wengine magega ayoko beta Ogobeta Shabana jigo libera seya mwe baje to bate yana bamatare ntuga to bate sindali to ko beta baba rosete kweli bakabaka jigo libere seriga na liesagero ekre timu ya Muranga Seal ero yatete abanyabenge ngarera bakatubu nebengeye to bayibe kabisa gaiga KCBFC bakanye kore jigo libere seriga na liesagero na Gor Mahia Joey pamoja na Ulinzi Stars bagatabia abanyanyimbo na Muchimo Beka Security ake ganyachi holiday mokolegas baganchana se makali yegoli yemo ase eyemo ego kwikiraboni ga team ya Shabana FC nigegendera to gutirmboka kiagarabuna chitimu chiko nakobwa nabarobuna bako nagoitwa aileti shangwe yote 9-10 keromo bisana bwa tobwen to gochaga igara aswe maigasinge jono next week lazima nimtafute tuzungumzie mengi sana na ego ni comment one of the players onye bachire break ni chikoleta one of the players atatenga challenge kibago office na players at least go se krokene mate na bokonyoro monto ka to koleka bombi gitata kwane elinde kurugaba na intutonyare komanya nali amangana siaka ba aburonge zaidi kurukenya go tumekafunga kolende ba tioterebe timu ya Shabana wengi wamezungumza mengi but wote banga no room for tribalism okay kile timu naoni gali bongereza kile timu kero kuligereria Amadi Diallo ni Mwafrika Ngia Caicedo ametoka pale Ecuador. Joao Pedro ametoka Brazil. Enzo Fernandez ametoka Argentina. Arsenal. Gyökeres yuko pale. Angalia Declan Rice ni Muingereza. David Raya ni Mspanyol. So mangana nale abere sakilete din sabia online. Ailete fra kabisa.
na ino the online bloggers ligereria omonto kwa likondo ke titake timba inyorie utara omonto likondo kura mubori nga are you strong simama na mguu moja ndio mpatie nafasi ongee ama haribu. Unaona itaanza kuleta mambo si mazuri. Koru ime yense ya Kenya 1-on-1 enogo koru lini ya ndego na ngana go drop ime ya Tanzania but ime ya Tanzania koru cheki ya televira tindi chingo ye chitene ime ya Tanzania weika. Kuna nako manyenga lero Samia Suluhu Hassan atakuwa na abishwa na hakuna mtu yeyote raia anaruhusiwa. Nigawa bishiro ime ya military camp awana jeshi voka na government officials. Wano tusemi ya Bongereza. Matio tereri valia kuru Bongereza na kimwegwete chitimu chino na kichabaro kirie. Are you good? Watu wa Manchester mko vipi? Wano mungwano uli muamure ngama hata nyua nywele. Teriko ikama goronsi. Anyway, EPL niko jere nite weekend jiga na kire timu niko yabe teke kuruanira asenchiringi ya kabisa gaiga. Timu ya Crystal Palace igo ya sote ketine timu ya Brentford FC ekro Crystal Palace yanye kurite Brentford FC chigo libera sirige na Liesagero. Timu ya Nottingham Forest ilisema sisi leo msitu imechomwa sana raundi Manchester mtachoma msitu mani gatanga kubeke goli gwetera mogosori Casemiro bakaira ni goli gwetera mogosori Gibbs White boigo mogosori omokesana Calval akabeke goli ya kabere ekera mogosori Amadi Diarra taretanga yatigamba tinya mariga kitageka chemerongo 53 akabeke goli yarenge ntindi sana kolende dageka ya merongo kianana jiri joko mento akabeke goli ya gatatu kolende defender nere gali kuruku Sangare una aswete dia kabasangare akakore kemira kia una Sangare akarusia mupira goal line rule ikasema si bao igo Manu na Nottingham Forest chigoli bira sebere Burnley igaikone timu ya Arsenal chigoli bire asiriga na Liesagero omugosore Victor Gyökeres osogotekuru ya Sporting Lisbon oyubo igobeteka kubiga chigoli chinyingi sana ya Sporting Lisbon nigabe kategoria entagani chitageka 14 kro Declan Rice chitageka chemerongene na isato akabeka egoria kabere Burnley liga na Liesagero Brighton ikanyegere timu ya Leeds ikabakuri kweli Dan Welbeck yagachaki abanda bakabwati chigoli isato asiriga na Liesagero Fulham igaikera chisese choro sana go si Wolves ikanyekora chigoli isato asiriga na Liesagero wana Chelsea the Blues bagaikera Tottenham bagatenga the history repeats again. Chelsea bonige yitire timu ya Tottenham 7 consecutive games baumeranire kwani hata muone timu Roma mugosori Pedro magega yoko nyore assisting ya kabisa grosso mugosori Caicedo oigwe kravoni go kurugunga the solid rock imeye timu ya Chelsea arwete assist Chelsea kanyekora Tottenham ole maseliga na Liesagero Liverpool pamoja na Aston Villa magega ya Liverpool goito 7 consecutive games evera anataka tabanga Ancelotti atutakiene nyumbani mogosori Mo Salah na Gravenberch kurume yenseria ya Netherlands Salah kurume yenseria ya Egypt nigo wanye kolite timu ya Aston Villa chigori bire aseliga na Liesagero karo mogosori Jadon Sancho acheta gosokigwa agasoka takwane ti coach sijui kama game next ataingia West Ham United magega yoko biko goli ya mapema na Newcastle no mogosori Murphy West Ham United nigo yarwete magega na kwenye kole timu ya Newcastle United chigoli sato aseyamo Man City Erling Haaland sijui shidaka ni gani jamaa kona bao 13 kwa sasa jamani season ile ndaliko kaenda 3 kwa chumono taliko break record ya Luis Suarez Man City chigoli sato Bournemouth ekanyora liga na Liesagero mejo bagatebwanga home is the best igo umatekera ngoro mundo go support Man City ni watu wameanza kujua football very soon so like so baba DJ Waima mbono mwa manyenko yo wenda kwa timu na Arsenal Chelsea hata Chelsea ni juzi timu kama Manchester timu kama Tottenham timu kama Nottingham Forest timu kama Aston Villa iko na Champions League you see yes anyway toko kura kurime ya La Liga semerine ya Espanyol kiagara never numero bile kubatia sembebre buke kurbono toko kura kurime ya La Liga ime ya Espanyol magega yaba gosori bange sana gosoka kurime ya Manchester United magega yaba gosori bange sana gosoka kurime ya Manchester United ensemble enda baganda koroke gosoringia Marcus Rashford litkoli goro gosori litkoli Jumapili niganya konye timu ya Barcelona kubuobo wiwichi goli sato ase ya mane timu ya Elche goli chigoli sato ase ya mane timu ya Elche Rashford yabagete chigoli bere na Lopez akabeke Yamal akabeke goli igetimu ya Barcelona chigoli sato etimu ya Elche egoli AM
Villarreal igaikorwa chigoli inye asirigananete sagarone timu ya Rayo Volcano. Atletico Madrid kanyekera Sevilla kanyekora chigoli sato asiriganaliye sagero. Real Sociedad gaikira Athletic Club ikawasalimiana bao 3-2 kare timu ya Real Madrid ma timu ala Madrid yekirete timu ya Valencia mogosori yakoro Kylian Mbappe chigoli bere Jude Bellingham pamoja na Casqueras wabegete chigoli chinyuranga Casqueras yasogete kuri ya Manchester une reject yani kono mogosori oli barochenga future yaye tiyo Kraswete gari by the way waliandikisha ushindi ekere timu ya Real Betis boy gone timu yega ne ya Maloka Real Betis nigo yanye kolite timu ya Maloka chigoli ibere ase yamo obubuyo bukanyara gotoka igokoro Espanyol weekend chitimu chonsi chinene zote zilipata ushindi. Yes yungati elingwa neteza mejane ya Monday Sports manchumo ligerelia gaiga ekronte getinde terese mejiga ne ya Facebook mbali babatu kirechi comment ya bensemeri ya commenting section elinde tokolere kuruga bwinyuranga never no romuro buli kubatia sembe onongoro keba chako manyinga never ya lero ne liye yiga tanyuranga na na igwa kariko tara nenyam igero bya kwara tara ne ndagara goko no hoteli omatra bokoro singene kuri nyombo nyoro simbo ya yo imo giving ne bya gobeke gotimo so hoteli nyali kuragira ndo cheke gakurukwa nigaturugiriti asante sana nigakurukwa nga Richard Onsembe kurwa Kiondu Sobokinami anaitwa Richard Onsembe anasema Monday Sports iko on top notch ni Muroche Rogers Nyerike kurwa Amsterdam Netherlands my good man watching live Monday Sports show hadi mwisho ama igatumwate ya family igana itambe bosamaro Nyamira County na mashabiki onsi Oyenika kurukwanga nere Rogers Nyariki all the way from Amsterdam Netherlands pia anasema yuko ndani sana. Karibu sana my good brother Eli Mwache Alivio na bakuru kugo awotabanga good morning to you Eli Mwache Alivio Duncan Ombane Onchiri nere Duncan Ombane Onchiri umwalimu korua Otanchi Igoma Nyamache boba Siriamba Secondary School anasema yuko ndani enjoying the program so much asante sana. Naomi Kemunto awesome work pia anasema yuko ndani ni Moroche Gaiga Honorable Victor Mondo Mijenda thanks y'all kurwa Kirimani tuko pamoja hadi tamati pamoja na Charles Luanga mwalimu Charles Luanga kurwa Nyamira County Kenyera Basement well represented Monday loading up show iko safi sana. Ale gaiga ntomero ujumbe nsema ya SMS lineo tabanga mimi wiza sijawahi kosa game yoyote ya Shabana lakini substitution coach anafanya ndio inatuumiza. Unatoaje striker jamaa wetu Muganda unaleta defender striking inakufa opponents wanatumaliza. Wewe unaro etere nsema ya SMS lene asante sana watching live kurukegati na rago tabanga substitution ya coach ndio sometimes inaua Shabana. Na rago tabanga Shabana ni nzuri kabisa. Wale assistant wa coach wa advice design anafanya substitution. Igo abange bali no mupira konanga substitution yekerego chenchigwa nere koleta libirira litaligia yote 9-10 ni I think next Monday ni tuare one of the board managers kuruense meline ya Shabana FC. I'll try my best nyole no one of the players wacha elinde tomolekerenga what's not happening players wangere kogechiko kwa no mupira lenge kasarani hawakuingia gose fans hawakuingia vile tarajio lilikuwa. Yote 9-10 njagoro kwa with the crown Monday Sports no rumurubulio obera sembyo go chakrense ya moya mambya wikiraboni gekero cecero kire emerongo enena kianda chirigeti emerongo 5 chinsa go sinsane ya moya bono mambya nyoro murubulio gutwani yagetembero murubulio ra sembyo into tulinse yego tie twani yagetembe lero Monday Sports nomugeni tole go chabuna naika gusabo kwa bara mapema ni ganyo ro kiagera ni go bachite away game chinsa mo chirini chia viga pale so kukuja chelewa kidogo akaniambia sikupenda pia alikuwa anataka ingia huku tuzungumzie mengi sana ipande ni ya Monday Sports lakini na kwa updates and highlights kwa nini kwa kiraboni ge timu yake kwenye leli inakufurahisha ama timu yako bado inafaa itie makali ndoke with the crown go wancha ndoke namba 5 nemo mkosali namba 5 nemo lakini asishati ya maiga #number 47 kama kawaida Yagetembe radio na Yagetembe TV 102.7 kiungane kama musi gendera ko tobwatia asensemeri mitandao Facebook ngwetera Yagetembe TV zuku channel 33 boygo nensemeri ye TV ya ugari free to air decoders not live credit kuri Jumatatu kuiga Jumatatu utakara butuko mpaka butuko gente Yagetembe digital app nego konyogo kekero nyubata
simu yao, download, install, open, sign up, chakane namba yawe yesimi, login with the Gmail, kurugabwo, wego kia sukurigeria miroberi yonse pe, kukureka nime ya Gatembe Radio na Gatembe TV. Never gekwera murobere kubwate sembe next murobere wetwane ya Gatembe Matilo Obaigwa, Geoffrey Onsarigo, na ngorogo kebacha weka chinsa chirini nyechi abono mwambia tuwara chinga kichingororo ne ikia gotigebengia. Customer Best Herbal Shop nigo eukurereria obubwenia abetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurume, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yoreima, okokea wechinguru chiabagaka, ovarian cysts, fistula, prostate problems, GSTI, marwaire yeri sankwa, uric acid, fatigo gatiyana yande amange. Tutarere aseduka yaito, magega ya Cooperative Bank, mbarabare nase ebengi ya Family Bank yarenge. Chinsege chinde, Post Farm Plaza, ground floor, Naboigo Runde Rwa Discount Plaza, yuri mbarabare na KTRH. Asamange tuakere simiasa 071-054-0968 Usem 0733-990052. Gadmart Supermarket ne supermarket yomugusi yo egokoneria kurwachindagira gwika ebintu byo gutumika nyumba aserigorira nsepe enyorere ebintu byonse bona esukari amase yo kuruga ayokorosi chichabate ayokorosi mandasi korochi company amabuta yokorosi endagera omochere chispaghetti ebisuguiti chijuice amache amabere. Gadmart Supermarket nere kumete asokorosia omugati omwansukegema naboigo okorosigwa abuabu as supermarket yega nkonye bali boigo chisabone detergent sanitary towels chipampa tissue paper naboigo serviette and same stationery nkonye bali ebitabu chikaramu nebinde ebinge nkonye bali boigo chirangi chebikurutu amaliowe ya mainom nensama ya electronics konye bali TV chiufa chifridge nebinde ebinge banyore ase chibranch wase chinsagya abunabono kisi kibirigo ogembo rungo kisi CBD rungai ngong riruta naboigo kisi mega. Gadmart Supermarket, get more. Gadmart Supermarket, get more for less. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking.
We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Isiko yabise. Nabona botambe nigoto kunyaraga batwarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kobwa muno asoro ngora gusi tonyaraga batokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwanira isiko yabisi abera. In fact Bugirango wo nere ntangani you succeed the unity of opposition. Ine indi Bible twe. Ya nyimbo ile 1945. Mutinyo gatano kitari kumene sana izatu. Nkai Bible twe. Seitere bobas boitangare sub county. Nara ryaya bakolire asemermo yabo. Kumaena gwanya sa embolinga chipara chiane nche by the time nkoruoro konyana igoire chipara kisi county otabale. Eyo mate yabo nereri. Abana bane na obale. Emere mobale. Abande na obale Kenya iga babere. Na abande badatungu bale. Ayo bakolire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi unity of opposition started in South Mugrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Buyago. Na agaro tu alenga bake nyorete ntwara sireto katakunga matego itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chirio ogotoma echire chinduru bono matena agosuka ogotirire goli kwa nyonzi bagacha sende balimu abasongo bagantebi organize a strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tota idio choko karu bi bata itoko banga kare. Yani abasongo mutake mboga ambega iga. Nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabirika. No way. Na yani ko kwali ko tero se timu ya yata banga ngwaye no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebintu ebyonse na gotebi kurugese na nse ko gotebi na kinete gocha na visa ini to ko yuonga wino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isiko yabisi. Miagetemba television na Harun Ototo. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyolera egesomo ekyo kiramakonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya kisi kiugoro jinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagaligi yali nene asabana bakokosodelia elyo kubugirana gukine chitalanta cyabo ebirasi byabo nebijale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 wika grade 6 nabagona junior secondary school nigo babwate a science laboratory eyirengiya sabana bakolera amegelyo school yiga igo egwanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama inyuranga emirime yiga yo kuyorokia yani art program nigo ekwa omwana wo obolemu bukokora amegelyo ayo akomutinye isiko ye klasi. Dear leader is to God service and
requires determination, hard work, humility, and the ability to work with other people. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students,